Kardom pinila sovidelo chitan pasana Facebook page monetization PP criteria si doma pininili la sovidelo na tupan kladak pen na pachini ponpo la pen kuson si monetize do naing ma nili la sovidelo na tupan iji proses pen nampak lang ponpo video cheng chepra na tupan isina chuni rigla na litum jongsi so channel long pinisi video kilang cheng lang ponote nili channel subscribe igdetha lapen bell icon tanang litum press igdetha nili ka upload video nang litum france kilang ponlong ipan te pinia video lang pasana france nang litum google chrome pugno la litum nang litum la three dots click la desktop site pulang nang litum la click ikno la click det nang litum dak search ing non Facebook Creator Studio po non nilai dak togik po Facebook dapat Creator 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 Studio STUDIO dapat nilai search lo sardet pen lason la first page lo nang tum klik na Facebook Creator Studio lo nili dak klik la klik det pen tan lason page lo nang pon po son nampak lang penang litum ada langsung nili for page Facebook page nampak lang lo like nili ka upload apa lo yang itu son nampak lang pola nili for page how to get live kal video channel lason page nampak lang lo nang litum pu left side lain no monetization buke tok dui lake monetization nang litum dak klik no ni dak klik lo ini dak klik lo klik det pen la monetization with Facebook dak nang paklang mo karbi video channel not eligible dak ketok do karbi video channel not eligible view criteria yang meladak po followers kalau ini nggak nampak lampu nang meladak followers kom sistem nang 10,000 followers tuh nih lasi nang itu monetize unji 30,000 minute view donai view donai lapen la so video 3 minutes andoni nan makanya nilai haragat live page long bang pa not eligible lang oke dang paklang lo nilai page la 2020 long ta not eligible nilai sarita page ta eligible lang la arong kita dulu setup monetization untuk ladak klik setup melo monetization application delay by COVID-19 mane la sabu delay saja COVID-19 aja ini ada kita dulu eligibility 10,000 followers and ada kita dulu 30,000 minute view donai lagi brand collab manager yang itu langsung kriteria fill up donai 1,000 followers donai dan 15 post engage donai 15,000 post engage donai